Kukho emandleni ami ukuthi nginyembezi nenhliziyo ebuhlungu ngoba nala ngihamba khona manje abantu basakhala bayacela ukuthi ngiphindele ngiyobasakazela ibhola, kodwa-ke akukho emandleni ami ukuthi ngikwenze lokho. Kodwa nje ngithi mina abaliveli ithuba ngizolimukela ngoba mina angiboni inkinga ukuthi-ke ngiqhube konke lokho, ngibe udokotela ngapha, ngibe umeli ngapha, ngisakaze ibhola ngama-weekend ngoba vele kwamanje njena ngenza into ey'ningi. Ngiwumfundisi mina la eSoweto, ngiphinde futhi ngibe i-motivational speaker, ngihambe ngikhuthaza abantu. Ngimenzela ibhola alifani nekhilikithi into ethatha usuku lonke. Ibhola nje uyahamba ngo-1 uyafika 3 o'clock umdlalo uyaqala, umdlalo mawuphela uyahamba uphindela ekhaya. Kodwa-ke ngithi-ke mangibonge kakhulu kubona bonke abade bathumela ama-voice note, ngithi-ke ngiyabakhumbula kakhulu abalandeli bami, sengathi iNkosi ingabagcina-ke. Ngibonge-ke nakule nsizwa engihamba nayo, uNdodana kaBaba uMlaba uyena.